Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka sinjok nong sincharge nong hima bhowal ha ka arpunyo trik uyayong arhaja apunrio kalai kuble ya kasor ka jilla kabala penyo ya kasurak banchna na plangwan broi ter shado sharanikor kabade lingba ka intermediate road kabayat lingba ki khar khandai tli ki shnong ki baha phapo ka hima bhowal haba kranchi kila pathai kubor uba ki NCM u president ha ka jokopor ubade upa em ka hima bhowal ulo ong ba ka jingwan ka di kasurak banchna penhe kalong shisha ka jingirap na ka menta ki nong shong shnong ka than hi barok away kasurok na plangwan broi ter kalong ka basniyo hadu kata berhaba ki pat ba ki ya ru ka shamjing Henry menta ba ka ni kasurok kalasang man pentre ban penhe kala yarap shibon ye ki nong shong shnong ka than ulo ong Kumta uba ki NCM ula ay ka jing kuble ye katanat PWD kabala pentre no ya ka surok ye ki nong mikmat ka mausan ram Kumta ha ka bede bat kani ka surok ka sanjuk kalalet ban ya kendu ya u chief engineer ka tanat PHE ban pentikna bakanum don kanu ka jing thot ye ki pipe haba pentre ya ka surok ka sanjuk kalaya kren ru haba pentre ka surok omde ban bret klumar ya ka khndo khnang ba kanum kta ya ka jaka rep ki nong shong shnong ha kani kasni lawan ban senran lang do vice president ka sanjuk uba ribarlins emle uba Philiu Star Latang Uskatri, uba Pensyai lang Risau Assistant Secretary bat kiwe de kiri orang ba. Si miwan nagalang jungi kinong kasunjuk kinong sensasi nong mapawal. Miwan ang niwan niya kendo ayo chief engineer juga PWD. Kabede bigani ka surok kaba kila sedang berpentri minta na pangan boy sa dua. Para niko. Te kasunjuk jungi ka kadi ka surok kadi banyat leng bagi sinong kiba hapa po juga di kasunjuk ka jungi. Kata na do sharum plang broy na do trong pleng sa do ala insap. But ningko ngi penpau ka jing sungu ngu ya ga government ka bala punyo agi kadi ka surok ese kala along ka kabu kala along ka jingker ko yang ngi nong song nomor tip ka surok jungi minta ka senio la de election pat la kawan kadi ka surok akan mong ka jingker ko. Ye nyai kublai ya ga PWD department ke bala asim kya bat menteri ko yang ni ke surat bat kumjuru nyai kublai ya ga ya chief engineer bat ekonomi khmat ki biru beli MDC ke bala asim kya lang ni ke kam bat kajingwan jong yang ni bani kedu kalong ba nginai ke jingit tilang bat ka PWD department ba kanum don kanum ki jing thot ka menteri ke ni surat ba ngilai ke jing thot au si ba kumno ada don gini juga susu bahar berperkipkan sini ke situ kenuksa saya KBD ban ke pentri jadi ke surat kidon ki pipe mau di pipeline kemudian harus dengan surat saya ada pentri gini ke surat ke sujenrat kuto tentu seti umbang di sekisnong ki tahu kan nong ke jingi ya nama ngi seti kau umbang di kamlong ke pihak lada gitu di pipeline kata ke beding kau Kabaan kalau HKBD begini elektrik pole mah terus lagi menyok. Kita naruh surat. Ya keturu ni ya keren bah kumnu ban konsol bat ni bangiru ini suatu ban konsol lang bat ka MECL department. Bat penkenria ini kenang bah ka ding ka light kadum thot ikisnong di tahu itu mesti. Nang ta ka balai ka balong kam bah KBD begini tek kendo. Pi teng ha gidi pentri ke surak ke tek do teng la shwe tek rumah mau kakta ik je karep kakta ik tolong teng na gidi tek do ka bawan si gisnong kasaw kamlong su bandi manbam te kalau wat ngatai wat naka pollution ru kadon ke jing mana pangin dei ban pen jabo ya ki tolong catchment dia de halor kini ki benta gimana kendu ya UCI chief engineer ke beli bat ki suban sibun ba nakalang dulu ya penpa untuk supmen ba iru di jemkia ba kini kijing ajumut kijungi ba sampai tep siapa jongka PhD department jongka ECL department ba kiwi department saya nyiwan hang ni po PhD department tu menekan engineer nakalang engineer juga PhD department tu juga Hills division ila ajumut hiyangi ba akan bahaba ngini penbatch apa di department kau ti surat nang ba kanum nang jing ko pat opat ba dia kadai lembaga kini ka surok kani kadi ka state project kaba diong ka intermediate road baru bangun boy sudah orang nikor kumbang menepi kayak lembaga jong isnong ki hapa buat ka senjuk jong innocent sasnong ke lima buat te kumbaga
Te kumba kat no amang bisa ka ni ka surak kan. Bahadu kat no kanyarap ya ka sunang ka thaw HT. Pi kajiman juga ni kasurok kalalong kaji kerku ka baka. Kung mau mentaya pi nado mau ngap mau plak sa welay kala don ka surok ka babahan ka. Dan welay ni osno bakan sa pentray pat seduk plongan buray ling baga walba. Tina plongan buray pat ya kanman kadika state project seduk rani ko seduk kita sunang dun. Ya kalalong kaji kerku ka baka. Te kumba kat no ka mang ting pasta. Kama. Apo alay spakro. Pola spaklo.